Nta n'icyumweru kirashira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashinguye ikirenge Beijing mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, we na mugenzi w'igihugu cya Israel bafatikanyije kugaba ibitero kuri Iran. Bahise batangaza ko bagiye kugaba ikindi gitero karundura ku gihugu cya Iran igihe cyose Iran itari buze kwemera ko hari buze kubaho ibiganiro bituma iyi ntambara ikomeje kubahuza ihagarara. Nyuma y'uko ubwumvikane buhagarika intambara ya Iran bukomeje kugorana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel biri gutegura kongera kurasa kuri iki gihugu cyo mu burasirazuba hagati mu cyumweru gitaha. Intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiye kwa 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026 ubwo ibi bihugu byombi by'ishuti Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabaga ibitero muri Iran byasize byishe abayobozi bakuru barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ubwo intambara yatangiraga kwa 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangarije isi yose ko iyi ntambara yishoyemo itari buze kurenga ibyumweru bibiri ataragera ku nsinzi. Ntabwo ariko byaje kugenda, n'amaginga y'intambara iracyarimbanyije. Ubwo intambara imaze kurimbanya, ibi byahise biteza ibibazo by'ubukungu bikomeye ku isi, kuko hari umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino mu isi. Umuhora wa Hormuz ukimara gufunga, abatuye hirya no hino ku isi bahise batangira guhura n'ibibazo bikomeye by'intambara ihuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu rugendo yagiriye Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, ubwo yahuraga na mugenzi we Xi Jinping uyoboye igihugu cy'Ubushinwa amagingaya, yamusabye kutazigera agira uruhare mu gutanga intwaro ku gihugu cya Iran kugira ngo azabashe gutsinda iyi ntambara. Ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari amaze gushingura ikirenge Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa, ikinyamakuru gikomeye nka The New York Times cyavuze ko aya makuru y'urugamba rwo gutera Iran cyayakuye kuri bamwe mu bayobozi bo muri iki gihugu ndetse nabo mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo n'abayobozi bakomeye bo mu gihugu cya Iran. Ariko nanone ku itariki ya 8 Mata mu mwaka wa 2026 hashyizweho agahenge ku mpande zombi ndetse zemerana kugirana amasezerano, ariko na n'ubu abayobozi bombi yaba mu gihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kubigendamo biguru ntege. Kugeza amaginga mu masezerano y'agahenge bari bagiranye nta kintu na kimwe kiragerwaho. Ibi bihugu byombi byakomeje kwitana ba mwana, ariko kugeza ubu ikibazo gihangayikishije n'inzira ya Hormuz yafunzwe n'iyi ntambara, aho bikomeje guteza ibibazo ku bukungu bw'isi. Hari abayobozi babiri bo mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati babwiye ikinyamakuru The New York Times ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bigiye kongera kugaba igitero kuri Iran mu minsi mikiri imbere. Gusa ari kumwe mu bayobozi bakomeye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye ikinyamakuru ko impamvu bagiye kongera gusubukura ibitero kuri Iran ari ukubera ko ibiganiro by'agahenge bagiranye nta musaruro bigeze bageraho. Yavuze ko ibi bitero bagiye kugaba kuri Iran bizibanda ku bigo bya gisirikare bya Iran, ibikorwa remezo no gufatira uranium ya Iran ndetse n'ibindi bizatitiza ubukungu bw'igihugu cya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakunze kubwira Iran ko atazatinya kuyigabaho ibitero karundura mu gihe yagenda biguru ntege ku kumwemerera amasezerano ahagarika intambara. Naho Iran yo ikagaragaza ko itazatekereza kabiri ku gusubiza uzayigabaho ibitero nk'uko yabigenje no ku bitero yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gashyantare muri uyu mwaka. Nubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije intambara kuri Iran muri Gashyantare, abanyapolitike benshi bakomeye hirya no hino ku isi ntago bashyigikiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeza kugaba ibitero kuri Iran, bitewe nuko hari umuhora wa Hormuz wafunzwe, kandi uyu muhora wa Hormuz ukaba ari ufatiye runini isi yose, bitewe nuko ibikomoka kuri peteroli byinshi byacaga muri uyu muhora bijya hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Naho muri rwa ruzinduko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiriye mu gihugu cy'Ubushinwa, ubwo yasabaga mugenzi we Xi Jinping uyoboye igihugu cy'Ubushinwa kutazatera inkunga y'intwaro igihugu cya Iran, nubwo mugenzi we yabimwemereye, ariko yamusabye ko yahagarika intambara mu buryo bwo kugira ngo umuhora wa Hormuz ufungurwe, dore ko igihugu cy'Ubushinwa nacyo hari ibikomoka kuri peteroli byanyuraga muri uyu muhora wa Hormuz bakeneraga uko bwije n'uko bukeye. Mu gusaba kwa Perezida Donald Trump yakomeje kubwira mugenzi we ko agomba gushyira igitutu kuri Iran kugira ngo yemere agahenge maze intambara ihagarare, ndetse n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza Iran ibyemere ku gahato. Ariko Iran nayo yakomeje kubabera ibamba, bavuga ko ataragaho kwimvuga rimwe. Kuva iyi ntambara yatangira mu kwezi kwa kabiri, ubukungu bw'isi bwakomeje gushegeshwa cyane, ndetse ubwo iyi ntambara imaze gutangira mu kwezi kwa kabiri yangije ibikorwa remezo byinshi ku mpande zombi, ndetse n'abantu batandukanye bakomeza kuburira ubuzima muri iyi ntambara, harimo n'abayobozi bakomeye
bikomeye ku mpande zose, by'umwihariko igihugu cya Iran cyatakaje abayobozi bakomeye harimo n'abari bayoboye iki gihugu nka Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran wahise witaba Imana ku ikubitiro aguye mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zagabye kuri iki gihugu cya Iran. Reka dukomeze guhanga amaso turebe uko bizarangira, gusa ariko bikomeje gutya amakuru hari nuko ibikomoka kuri peteroli aho kumanuka ahubwo byakomeza gutumbagira, bityo abatuye isi bagakomeza guhura n'ibibazo bitandukanye biturutse kuri iyi ntambara. Mukomeze kugira ibihe byiza, wibuke gukanda subscribe ndetse na like kuri iyi video, ikindi kandi uyisharinge no mu nshuti zawe.